kutavuze ngo azarya ibitoki bidatetse nkicara mbizi no yaragishije yabayihene ego no ndaho oya ibintu bizo basazaga byo ni bibisi gusa ntanta yewe tuzoshobokana dayi wanje we mbaye nkubwiye mbaye nguteguje reka turebe iyo bitera bija ariko tumujane ku bitaro ibyo kuvuga mu mutima zose ese iryo radio havuga ngo uzoje kumusesekamo urarifite da afite radio azo ni ku bitaro ni ku bitaro ni radio yo muntu cyangwa ni ku bitaro ana w'imurenge utwigisha iby'imurenge kuko turi mahanga hato tutibagirwa iby'imurenge kanyamukwe ngo w'imurenge utwigisha iby'imurenge kuko turi mahanga hato tutibagirwa iby'imurenge kanyamukwe ngo w'imurenge utwigisha iby'imurenge kuko turi mahanga hato tutibagirwa iby'imurenge oh no yeah ya ariko byari biryoshe bino byo kurya mu gashwamo nibiza ko ryo mu kizunguga biza biryoha byari biryoshe nuko agatsima kari ntako manywe kabiri kari gatoya oya ye kari gakwiriye gusa mvuze ko manywe kabiri kabakara kare ndabaza n'ijoro rasubira ry'umuntu izo basaza Kuliza kubana kwishima bana. Yagiye. Yajyamye kuryama ku manywa. Ye habi nanje ukuntu mpaye numva meze. Mwana sefu ibyo yakorukoye kwishima cyane. Munyereka aho ndyama. Kwa masika kishima. Aho bukeya. Munyereka aho ndyama gira. Ariko turebe ko wese uzajyama. Nyamura hirya harateguye. Nta kibazo. Aho ndyama ndi kumva nananiwe. Ndyamye ho gatoya tuje kura ku bitaro mu masaha ni imbere. Banze nduhuke. Ariko wese nyamura hirya harateguye. Nanyura hase. Aranyura cyangwa aranyura. Oya aho yonyura yose hose. Seka nyura hanga. Zese zirahuruka. Cyangwa nyura hariya muzeshi. Iyo nyura hariya ni weza. Nyura hariya. Reka. Reka nire kuryama ndebe. Usohora mu mujane. Izifunguzo zirafashwe. Ukone wasize muhira bazanfungurisha iki? Oya yezibaho tunyabwana. Twazindukanye ifunguzo. Zibaho tunyabwana. Nzamu mu bushukuru bwana. Ni hano. Naho ngaho tubwire. Izo zanyu zo kuzunguruka nkuri muri tuze uhaye wiruka. Oya niko zimeze. Ni hano. Naho njira naho. Iko nyira masha. Uzega arajyana. Wamweretse ajyama. Araruhutse. Tumazinga yose nzira kurabaza gutinura. Ecara hano garero nkubwire. Urivugishwa ngo amazinga byose mu nzira. Ariko no mbi. Ese ko musaza ni bwoko bwi. Uravuze kandi urisubiza. Uvuze ngo ura musaza. Uko no kwisubije. Umusaza umaze ihinga byose mu nzira. Ko ndamubwira ngo agenda muheza amazi yoge ngo yaroze mu ruzi. Uko no uriya ko nabona ko tuzoshobokana. Kuraba wandebeye byo naza kubwira kare si bitwahereye niki narebye waravuze ko yazacira mu ibase ibikorwa dango kuva avuye ruguru aratari koko none ku muntu w'umusaza yabonye imeza y'umweru yabonye izuziza aje kwikokomorera hano mu ibase umusaza iriya base mva kubwira iriya base ndayijugunye ubunyine ndayijugunye ndayijana muri takataka ndaje kwita none si base bakiremwe bira bikorwa byose ndayibikayikoreke nzo abandi hari nige n'abandi bantu boza ikibazo gukira hari abandi ibi nivyo nari nyazi ibi nyari nyasanze wa mugabo ikibazo gukira mu basi ni ikibazo wewe kuzwikiramo waritaye jewe wewe kutaye jenyo nakira muri yaje nyarayigusa urumva kandi agomba kuza akamenya ko ari umushitsi wahurutse mu ngo abandi akabanza kito umugabo yanze koga kintu cyambere yanze koga hiso asa nka hari gito yanze koga umuntu ngamaze cyumwe cyose mu nzira ngo yoze ngo aciye kwa runaka ikigira kabiri niwe musaza wa mbere mbonye mu gihugu kuva nakavuka ngitwa jewe runaka nyari tarabona umusaza Jean bitori gimu uvuze ngo umusaza mwibarabara bibisi
ibitoki bibisi ahubwo ura musaza umva ko n'amahuzu yo yazanye nayataye hara mu birato azagenda kwambara muri douche cyangwa zambara hara mu birato imyenda n'imisego dore gene yayigize yazira amahuzu yazanuka imipfunyararo ibiki uko noneho iwe kuriya yaragira umugore baze ko baze nyoka aracahaba cyangwa yarapfuye ura musaza ibintu n'ibindi nimba ni umucafu ikigira kabiri ni ruhu gwinda ta musaza ojana igitogi kibisi ngo akivanye ruguru agihorukane muri Kenya aba ivyo abasaza ntubise ese yazabona ivyo agiye kurya ese ubundi ivyo kurya ivyo abasaza nibiriya ibitogi ese ubundi nkibi waruzanye hano wazanye ngo ivyo kurya bikaranze bikaranze kwimuheza ibitogi bitanatetse uko yarasubiye ese ko tabivuze abasaza ntubaze none ko tabivuze ko ari so ko tavuze ngo azarya ibitogi bidatetse nkicara mbisi no yarabishije yabaye ego no nda oya ibi byo basazaga byo ni bibisi gusa ntanta yewe tuzoshoboka na dayi wanje we mbaye nguteguje reka turebe iyo bitera bija ariko tumujane ku bitaro ibyo kuva mu mutima zose ese ryo radio havuga ngo uzoje kumusesekamo urarifite da afite radio azo ni ku bitaro ni radio yo mu nzu cyangwa ni ku bitaro tumujana ku bitaro ejo bamucishe mu radio kujya yafuze bamucishe mu radio niba naza kumucisha mu radio hari ibindi bintu nawe ko ndabona nkaho niyo radio nyine uzashika ukavuga ku bitaro nganyazanye muzengo bamucishe muri radio ese nawe uzashika uvuge ko ari radio yaje gucamo ubundi hari ubundi buryo bayitino utari ubwo nubwo basaza ngite mutamusobanuriye ko bayita none nkabwira muzengo ngo scan cyangwa nkamubwira ngo ni ngo x-ray ivyo yosobanurike iyo bimenya gute ayo zoroha kabifata nora bagenda no mu bandi gana nashika vuga ngo yaje gucamira uzumenya basa ese gituma bakazana bo muri mukuguru ariko nyana bonye ari ruhu gwinda gute umugabo jani bitagibisi mu mupfuko w'ikoti umuntu najya ngo ni ruhu nareka kujya ngo none azobona ibimuhaza uriya uhagenda witekeza ibitogibisi nzobona ibimuhaza igitogi kimwe nico bavugira ngo cyambere yatangiye no kugaya umutsima ngo agatsima ngo ese ubundi izo cyo kibazo bagira cyo kujya ukufite ikibazo cyamuze kujya muno muzo kubera iki azaha hari faranga yazanye singane izindi tware ko tumuhayira yaje kuzimara simpangira ngo umuntu muwanje ese uzuko ariko jewe ese kuri yirengagisa uzukora kangahe tuvugishije ukuri ntunze n'ibyawe niba wabicara ahangaha nurangiza nawe uzuza umwicara ahangaha irwa tiwaje usangamo tiwabisanzemo none gituma wahugura ibyo ibi bintu byanje nivyamuzi uzikintu twatandukanye n'umuzi uzikintu mpaye nyanga tutamuzi ganta utandukanye uzikintu nzanyanga kumbwira ngo ibintu byawe wenyine se wavanije iwanyu utunza wenyine ndikwirirwa nirukanka hano mbaye nshaka ifaranga yewe urukanse turi umugabo aho nyine none ukamenye ko ndi umugabo tugomba kugicuya ibintu biri mu mugabo si umugabo wiguze turacanga uzukora nzakora nyine tuzerwa mu mugore ningira gutya nguravuze ningira gutya ibintu z'umujyamo reka ngubwire gato uri umugore wanje naragushatse ibintu by'umutungo turabisangiye ariko ntugomba kumbuza kubikoresha ko kuvuza muzeyi ko kuzana muzeyi ngo arya ibyo kurya nakoreye yaramzaye ngo mukoreye izo ntugomba kuvuga ngo ariko sinyakubwiye ngo nabyanze twabyumvikanyeho iriya jambo ryo kumvikana ndimo kubona utari mukoresha ese wari kwanga iyo muvuga ngo aze kubitara sawa reka ese wari kwanga reka tubyihorera reke no kutwumva byenda yake kuryama ariko se nawe kunta numva kubaze ejo hazo ese iyo nkubwira ngo iyo tubivugana kuzimvikana bari kumvikana ibihe mbaze kiriya cyumba agiye kuryamamo kaba tuzamara tukagifunga nabe ukagifungira iki uriya muntu ucafuye kuri n'umuntu ntazonasubirayo nzohamagara mu kecuru azima uri ho ucafu ngura ngo racasubiye uzahamagara nde niciwe umva wera none ugenda iyo sakosha ugenda ushire muri kiriya cumba ngiye kumumanika ngiye kugitaka aho ni cyamuziye na mukecuru amaberane ntaza abana mu nzu urabizi amaberane ntaza abana mu nzu kandi nyuma y'iryo ntarindi mvuga
uko abakazana kuntu ubukwe bana na sobo reka nkore izo umuntu yaje kubona ariko isi yarahindutse ariko guhinduka kw'isi kikotuma abantu batumuco kera kose umukazana yagaza abamwanyira bukwe amezi na imyaka n'imyaka ubu ngubu nimba ari kicabaye nimba ari sinzi titwova ni kizungu ahubwo none ni igishenzi ikizungu kwari kubana ba nyirabukwe mu nzu